Mwiriwe neza abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo kuri aya manywa iki gicamunsi cyo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Muri studio sindi jyenyine, murumva Sentama ariko ndi kumwe na Mushakamba. Mushakamba, wiriwe neza? Amahoro bwana Sentama. Amahoro Mushakamba. Mwaramutse neza, mumeze neza? Ni amahoro. Minsi yagiye tugeze kuri 27. Iminsi iriruka Mushakamba. Iriruka pe. Iriruka, ariko abantu bari Uvira bo barabona itiruka kubera insecurity hari, umutekano muke hari. Ubundi niyo miterere y'igihe buriya hari umufilozofe. Yego. Umufilozofe ngira ngo w'umufaransa. Yitwa Henri Bergson. Yego. Bergson rero yaravuze ngo abanyamasiyanse bashoboye kubara igihe, ntabwo babaga igihe ntikibarika. Igihendo giterwa n'ibihe umuntu arimo. Yego. Iyo uri mu bihe byiza usanga birangira vuba. Waba uri mu bihe bibi ukumva ko bitarangira. Yego. Mu kubara rero kuriya bakoze isaha ngo bapimye ahantu inshinge z'isaha ziruka, ntabwo bapimye igihe. Ubwo mu yandi magambo bivuze ngo isaha kuri Sentama ntabwo ingana n'isaha kuri Mushakamba cyane rwose. Rero abanyabuvira bafite ukuri kuko bari mu bihe bigoye. Shakamba kubaho uvuga uti ntiburi buce ntiburi bwire, umwanya uri buze niba ndi bube ndiho simbizi. Buriya ni ubuzima bubi cyane. Buriya wabubaza nk'umunyegoma wabinyuzemo. Yego. Umunyegoma wabinyuzemo. Burya Bukavu ntabwo byari bikomeye. Bukavu byabaye igihe gitoya bita hanyuze intambara igenda rwose. Babonye intambara icaho gusa nta kindi babonye. Ariko nka Uvira noneho rero Uvira iyo ubyitegereje ubirebeye mu bimenyetso biriho. Yego. Uvira ahubwo buriya nibwo batangira inzira y'umusaraba. Impamvu mvuga ko aribwo batangira inzira y'umusaraba ni uko hariya intambara igiye kumera nk'itangira bundi bushya. Yego. Shakamba hari abantu batajya biyumvisha ibintu bituruka i Burundi. Ariko ibintu bituruka i Burundi Mushakamba, ibintu bituruka i Burundi twavugaga ingabo zari Goma, ariko buriya zisigaye zituruka i Burundi nazo zirajya kumera nk'izarigoma. Noneho ku buryo bwose, ari uburyo buvanze, ari uburyo bugize bute, hose usangamo abazungu, usangamo abirabura, usangamo iki byose, usangamo n'amoko yose. Kandi hakabamo abenshi muri bo bakaba n'amabandi. Nashatse kuvuga amabara y'uruhu. Nyine amabara y'uruhu atandukanye muri Afurika yacu. Nivuga amoko, nk'umurundi n'umubwira amoko arumva yayandi babamo yayandi. Ariko nta mabara yose. Yego. Kuvuga harimo abirabura, harimo abazungu, harimo abantu rero Mushakamba nibo bagiye kurwanira muri Uvira. Nibo bagiye kurwanira muri Uvira. Neva yigize umuntu tisubiraho. Ni umukomando ukomeye. Ko ibintu ashaka neza kubiza ngo azagaragariza ko ari umukomando kuri Uvira. Ko biriya bintu bya mugandagura wa mugani wawe. Biriya binyabiri. Rero amakuru hari hariya yandi nabonye. Yego. Uri umusirikare w'u Burundi niyo abonye ma 23 cyangwa se amadubu cyangwa se amadubu n'intare, niyo baba ari kwimura ibirindiro arirukanya agakizwa n'amaguru.
ubundi umujinya ugasigarana wazarendo. bababitsemo ubwoba ubu rwose bavuze ko bataje gupfa, gahunda ari ukureba ko bazakiza yabo, kuko n'ubundi baravuga bati aho twambuwe ni hanini, ubu naho dufite ho kurwanira, n'ubundi ntituzahatsindira, reka turebe ko twazakiza yacu. ariko mushakamba bafite ukuri kuba barabitswemo ubwoba biruka. Wa mugani wa harya ni Sindimo ninde wa mu niba ari umudepite numva ari Sindimo. mugani wa Sindimo, umuntu akuturukije igoma gukubita, akuvanye igicanga gukubita, akuvanye muri Masisi gukubita, uzamutsindira Uvira na Fizi gusa. kuva Masisi, kuva igicanga, kuva igoma kugera Uvira, kuva igoma byonyine hari n'ibirometero birenga 300. noneho n'ubwo azagicanga biraza kurenga 400. Yego, cyo kimwe na za Masisi. umuntu amukubise ibirometero birenga 400. Mushakamba akugejeje hariya. ubwo harya ubwo uzarwana ute? sinzi niba abantu bajya badukurikira bajya bageraho bibaza icyo kibazo. ni ukunanirwa kurwanira muri stade ukajya kurwanira mu cyumba cy'inzu. umuntu aradukubisa kumanura ibirometero birenga 400. ngo uzarwana. Yego, uzarwanisha iki noneho buriya n'iki asigaje inyuma? dore ikintu rero Neva yishingikirije, wenda reka tubanze tubisasire. Neva yicaranye n'Umubirigi, yego, n'Umurusiya, yego. ubwo abo ni abashinzwe cyane, bari ku ruhande rwa tekinoloji, gutanga kwiga urugamba, gufasha mu kwiga urugamba, aribo bazungu twavuze. Yego. Ariko nanone hakaba abanyafurika y'Epfo bazarwana kuri furo y'urugamba, hakaba abasirikare b'u Burundi, hakaba izo Mbonerakure, hakaba n'izo FDLR n'abandi bose. Yego. Abo bose rero bari gutegura intambara ebyiri. Yego. Iyo kureba ko bagumana Uvira. Yego. Ariko nanone hakaba n'indi ntambara iyo kureba, iyo kuvuga ngo nitwamburwa Uvira. Aribyo byavuzwe na wa mugabo ngo niba dutera baturutse Burundi muri Kongo, ngo natwe kuva Ikirundo kugera Kigali sikure. Amakuru rero nuko nkuko we yemera ko muri Kongo barwana atari intare, ngo ari u Rwanda. Yego. ngo nibaramuka Uvira ifashwe, ngo ari guteganya kuhita arasa mu Rwanda agatera u Rwanda. Uwo ni wenda Mushakamba, reka twemere icyo kinyoma cye. Yego. Bibaye ari u Rwanda rwamukubitiye Kongo bwo, abona yarwana noneho akazaza. Rubaye ari abona yarwana imbere n'inyuma. Yaba arwana imbere n'inyuma. Imbere n'inyuma? Yaba arimo kurwana imbere n'inyuma ubwo. Hanyuma se akazatsindira imbere cyangwa akazatsindira inyuma cyangwa akazatsindira hose? Ubwo yakubitirwa hagati. Ubwo yakubitirwa imbere n'inyuma. Mushakamba, uravuga Umubirigi, uravuga Umurusiya. Mushakamba, Afurika y'Epfo yose ndi bunayigaruka kuko twarayibonye impu. Ubwo icyo bazahakura ni amada gusa, nta kindi. Ni amada no kugenda bubitse imitwe. Yego. Reka twivugira aba Babirigi n'Abarusiya. Umubirigi ava icyayi cya mukaru, ntabwo ava amaraso. Ava amaraso nk'ay'abandi. Bo ntibapfa. Inkuba nizo zimushoboye, ziramushiyiriza. Ntiyagira amaraso ameneka. By'Ababirigi nzabyumva. Bwana Sentama. Yego. Reka dukubite tubangura. Yego. Tubwire abantu ukuntu inkuba yakubitiye hariya mu Burundi, igakubita umuzungu, igakubita Umubirigi, igakubita Umurusiya.
drone bari bagiye kwesitara zose zigatwikwa, igakubita FDL, igakubita imbonerakure, igashwanyaguza. Ariko imbonerakure twe tumenyereye ko Liyetona Koloneli Wiringoma avuga ngo FARDC zirasa buhumyi. Imbonerakure zo ngo ziruka buhumyi rwose, bikarangira zagiye kugwa mu banzi zitamanitse amaboko. Mushakamba ngo inkuba yarakubise ngo ziriruka noneho zirashwiragira, ahubwo ngo ziruka zisanga mu kirere. Operasiyo ziri hariya ziteye ubwoba. Ariko Umubirigi ngo yarahaguye. Umubirigi yarahaguye cyane, ariko rero bari gukubitwa hakiri kare. Yego. Kuko ejo noneho bazakubitwa bikomeye ubwo intwaro ziherekeje wa mugabo wayoboye imyaka 18 Kongo. Wa mugabo nkunda kuvuga ngo n'ubwanwa bweze. Umunsi intwaro yatumijeho zageze Igoma. Yego. Kinshasa zararifashwe, noneho kapitale ebyiri zizafatirwa rimwe. Yego. Reka twihere ku nkuba, ibyiza ntwaro turazekije tubigeho nyuma. Inkuba ariko ngo Umubirigi nibwo bwa mbere yumvishwa n'inkuba mu buzima bwe. Mu gihe hamaze n'ubwa mbere yumvisha inkuba ubundi yo muri Afurika. Indi nkuba yarazi yari ya yindi yo muri meteo. Ifitanye isano na meteo n'ibintu by'ikirere. Yego. Ariko indi ni inkuba idasanzwe. Yego. Amakuru rero bwana Sentama hari. Yego. Nuko hari inkuba. Yego. Abasirikare b'u Burundi. Yego. N'abasirikare n'ababirigi b'abazungu. N'aba Rusiya. Yego. Bose reka mvuge ngo barisuganyije. Yego. Muri gahunda yo kwimura ibirindiro byari mu kibira. Yego. Nigeze mbikubwira ko bahisemo kwimura ibirindiro babivana mu kibira babijyana ahandi babona bazashobora. Yego. Ariko hakaba harimo systeme yo kwestara mu bigo byabo, kwestara ahantu hari strategique bagomba kuzestara amadrone. Ashobora azaba afite ubushobozi bwo kurasa mu Rwanda no kurasa mu gihugu cya Kongo, kurasa mu bice intare zabohoye. Yego. Abarusiya rero baba mu kigo cyitwa Gemeyi. Yego. Ndetse n'abandi baba n'ababirigi baba mu bindi bigo, n'abarundi n'abanyafrika y'epfo. N'imbonerakure. Ngo ni hariya muri komine Mabanda. Yego, n'imbonerakure. Yego. Hamwe n'abasirikare b'u Burundi bose bagiye bumvikanye ko bagomba kujya kumurika ibikorwa byabo ahantu ngo hari akabuga k'indege muri Mabayi, ngo niba hitwa Gafumbegeti. Gafumbegeti nako bita Gatumba. Yego. Agatumba ni agasozi. Ariko Gafumbegeti si ubwa mbere. Ngira ngo no kubwa, ariko iriya nkuru imaze igihe Mushakamba, no kubwa Nkurunziza Gafumbegeti higeze kugwa abasirikare be benshi. Nanone barakubitiwe. Gafumbegeti bazayishirije. Kandi nabona ko Nkurunziza aho ni muri za 2015 aho ngaho. Cyambere yaho. Oya, ntabwo ari imbere yaho. Hagati ya 2015 na 2010 arya Neva yagiyeho ryari? Neva yagiyeho ejo bundi 2020. Byabaye imbere ya 2020. Ubwo ni za 2019 n'umunani. Naho ngaho rwose. Iyi Gafumbegeti rero izabamara. Yego. Ngo barikoze hari n'abayobozi batandukanye mu gisirikare. Ngo na gisivile. Na gisivile. Yego. Nk'ikintu gihambaye
niba ngo hariyo riba ari reveriyano niba ari ndi kuri yo inzu wari ariko ntabwo ndi kwibuka izina neza ngo ukundikiye rikwe ngo byamurokoye inkuba yagiye gusogongera ubundi ngo yagiye kunywa ikiyeri bikubita yagiye akira. rero barahageze undi ninde ni hari undi ni ntabwo ndi kwibuka izina ry'undi wenda uraza kuryibuka mbere yanjye ni Minani ninde hari undi bari hamwe. rero baragiye barahagera bashaka abarusiya bagomba kugaragaza tekinoloji yabo bijyanye n'amadrone abo babirigi nabo bahari. inkuba yarakubise ya yindi ya nyayo itagira amazi yego yarakubise ikubita ikintu cyitwa abazungu umubirigi n'umurusiya yarabakubise irabashiririza. imaze gushiriza umubirigi n'umurusiya yadukira abanyafurika y'epfo irahondagura ibavamo ijya mu barundi ijya mu banuza mu mbonerakure. imbonerakure zo ziriruka zagurukaga mu kirere ngo zirutse buhumyi zisanga ku butaka bw'u Rwanda zisanga zaguye mu baturanyi. wumve ibizakurikiraho byo ntitubizi ngo bazasubirayo gute bazaba imfungwa bizagenda gute. imbonerakure zigera muri 40 ni nyinshi zisanze zaguye zarenze igihugu zarenze umupaka zifungiye. Mushakamba bari abagabo n'abahanga mu guhunga umugabo ariruka akarenga igihugu cyane nibo bazi wa mugani uvuga ngo aho gupfa none napfa ejo. kandi ufite n'imbunda ukiruka ukarenga igihugu ufite imbunda karenga igihugu. aha rero bahise basubira inyuma birukanka. yego ariko amakuru ahari y'impamo hapfuye ababirigi b'abazungu hapfuye abarusiya b'abazungu hapfuye abasirikare ba Afurika y'Epfo hapfuye abarundi hapfuye imbonerakure. yego amakuru rero niba wibuka hari inkuru nigeze nkubwira ngo yego inkuba mu kibira bari kwimuka ariko bamwe bari kwimukana n'inkuba batabizi. yego izi nkuba rero nizo zageze hariya none urumva zakubitiraga mu ishyamba noneho zigeze aho akazuba kari kuva zabakubise neza zicaginze. yego niko kubashiririza bya nyabyo. yego ubu rero sinzi niba umugambi wabo umubisha uzagerwaho kuko byose byari byakorewe mu mugambi wo kuvuga ngo uvira ifatwa natwe tuzamuka mu majyaruguru y'igihugu cyacu. yego none tekinoloji yabo yakubiswe n'inkuba ngo imirinda nkuba bagerageje kugendana yose ntibazi uko yashiririye. ubundi hariya mu Burundi hari amagambo bakunda kuvuga ngo ni ibiharuro ni ibitigiri. nta gitigiri kiramenyekana cyaba inkuba yatsinze hariya. ntacyo biragoye no kukigira. yego biragoye kukibarura. yego kubera ko bashatse kubihishira ni ibintu byabaye ku wa gatanu mu cyumweru gishize. yego bashatse kubihishira rwose. yego urumva uyu munsi turi itariki 27. yego ejo hari n'esheshatu ku cyumweru yari n'eshanu ku wa gatandatu yari n'enye ubwo byabaye kuri 23. yego ni 23. ntabwo ari inkuru icya mbere hariya hepfo kuzitangaza ntibiba byemewe. inkuba nazo zirakubita ntizijya zibara imirambo ibitigiri. yego niyo mpamvu tutavuga ngo hapfuye aba n'aba. Mushakamba hari ikintu nibaza niba umuntu atangiye kubitwa n'inkuba avuga ngo azambuka noneho
yambuka Rusizi ajye kurwana muri Bukavu. Ibi bintu bizamworohera, arimo akubitwa inyuma azashobora kujya imbere. Erega usibye umuyobozi ariko ubundi abo yohereza bo iyo bakirenga uriya mugezi wa Rusizi, yego, gahunda nukumva isasu bakirukanka, yego, nkuko twatangiye tubivuga. Niyo babonye bari kwambuka, n'uyo muturage yakambara umwenda usa n'uw'intare, yego, umurundi amubonye yakwiragira yakirukanka, yego. Ubu rwose umuturage yavuze ati reka nkange bariya abasirikare b'u Burundi, bakutse umutima, yakiyambarira umwenda w'igisirikare w'intare za Sarambwe, ubundi akareba defense yose ngo irirukanka igashwiragira irasa mu kirere. Uko niko bihagaze rwose. Ntabwo borohewe. Nibyo, ntabwo bakoroherwa, yego, kubera ko barahangana n'ababarusha tekinike n'ababarusha pratique na theorie, reka ariyo magambo nkoresha. yego. Bwana Sentama rero makuru turayafite, reka tureke gutinda mu nkuba. Yego. Ariko wenda tuva muri izo nkuba, ubonye ko hari umutasi baherutse gufatira Igoma ndakeka. Yego. Ngo wari woherejwe nabi Kinshasa ndetse nabi Gitega. Yego. Inkuru warayibonye, yarafashwe ko gahunda ko ari kwivugana abayobozi. Yego. Hari umuntu abonye ari umugabo rwose ushyitse umeze neza. Yego. Ariko nyine asanga baje gutata bamurusha ubugabo, baramufata bamukuramo n'amakuru. Yarabyemeye ko ibyo byari bimuzanye. Baramukaranze arabyemera. Bariya bavuga bavugishijwe, ntabwo bavuga babishaka. Ni ukuvuzwa nk'inanga. Ni ukuvuzwa nk'inanga cyangwa ingoma. Ni ukubanza kuvutanaga. Yego. Rero Bwana Sentama, yego, uriya mugabo w'ubwanwa bwera, yego, uherutse kugera Igoma agateza ubwoba Kinshasa, yego, uyu mugabo hari amakuru avuga ko hari intwaro yari yaratangiye komande akiri perezida. Ibikoresho bigezweho. Nk'umuntu w'umusirikare utizeye abazamukurikira, kubera ko iyo komande yari itaraza kandi yarayishyuye, yabaye yabibwiye ati muyigendeshe gake, nzababwira igihe muzayizeye, zitaza akaba ari nge zirasa, ari nge wazikomandinze. yego. Rero birangira amakenga yagize abaye ukuri. Yego. Ubu rero kuko afite ibihugu by'inshuti, yego, hazagira kimwe cyakira izo ntwaro mu makuru ahari, ubundi izo ntwaro bazizanira intare. Sekretariwe ntarazi. None intare zirashisha imbunda zitambuye umwanzi ahubwo ziguriye. Yego. Maze turebe ngo Kisekedi aragumana umubyibuho. Aka Kisekedi karashobotse. Kashobotse neza kuko wenda tubivuge neza, Kabila hari intwaro zimuri inyuma, azaniye intare za Sarambwe kugira ngo bafatanye gukubita aduyi ariwe Neva na Kisekedi. Yego. Ubundi ntambara yagukire Kisangani, yagukire Karemi, yagukire Tanganyika, yagukire Ituri n'ahandi hatandukanye. Yego. Urabyumva ute kuri izi ntwaro? Ikintu numva buriya, burya usibye ko AFCM 23 nabo bari bazi kuzishakira, basigaye bafite amadepo menshi, barabagemuriraga bakajya kuzakira, ariko ntawanga ijana muri ibyo, kugeza n'ubwo babwiye Sadek ngo twara intwaro zawe, izo dufite zirihagije. Zirahagije kuko ndabyibuka hari intwaro zavuye i Rumangabo,
bavugaga ko zishobora gukora imyaka 10 bakazize. yego Urumva rero n'izigoma n'izahandi hose zagiye ziyongeraho. Erega Kisekedi yarateguye intwaro zigomba gufata Kigali. Yego. Izo zose abahungu ba Makenga barazimufatana. Yego. Izo zose rero ziri muri stoke y'intare. Ubwo rero nta banga ijana mu rindi. Buriya mugabo yongeyemo nabyo ni bizima. Icyo mbibonamo buriya intare igiye kurwana na confidence, ntabwo mvuze ko itari isanganywe confidence. Yari isanganywe confidence, ariko ubu none confidence yari ifite igiye kwikuba inshuro zitagira ingano. N'ubundi buryo twabisobanura byo kunganira ibyo wari uvuze. Yego. Hari igihe muri magazine ushobora kuvuga ngo mfitemo amasasu 20. Yego. Noneho ukarasa target n'ubundi ufitemo abantu 30. Yego. Ukarasa 20, 30, 10 bagasigara. Yego. Ubu rero kubera ko amasasu n'imbunda bihari, nukujya ku rugamba afite magazine 10, yaba afite muri target 30 bose akabarangiza nta adahushije n'umwe, kuko bari abahungu ntibahushe cyane. Icyo nicyo kigiye kubaho. Wa undi warokokaga kuko wenda amasasu yabaye make, kugira ati mu gihe tutarabona ubundi bubiko tufata cyangwa amasasu akiva iruguruguru aho mu bubiko, ubu none hagiye kujya ba ari menshi ahagije. Hagati aho hari abajenerali barenga 10 bamaze kugaragara, ubwo se sibese nabonye bashobora kuba bagera hano muri 20. Gatanda ni 20 n'abandi imura abagabanye. Abajenerali barenga 20. Dufite 29 uretse ko umwe yararekuwe by'agateganyo. Hari abarekurwa by'agateganyo ariko bakongera bakabashiramo nk'uwitwa niba ari nde. Yashobora kutazasubiramo uyu nguyu witwa Burenda Padiri, ngira ngo uramwibuka. Yego. Wari ukuriye wa Zarendo. Yinjirijwe na Mayanda. Yego. Abo bajenerali rero reka tubanyuremo. Avuka mu burasirazuba, mu bwoko bw'abahunde. Abahunde cyangwa umunyanga bityo. Yego. Reka tubavuge. Hari n'abajenerali bafungiwe muri gereza ya Ndoro ya gisirikare. No muri kasho za Demiap na CNC. Hari General Kiseba Andre. Hari General Mugabo Hassan. Mugabo Hassan ngira ngo uramwibuka Mushakamba, uyu ni uyu nuwo mu Rubaye. Cya gisambo cyo mu Rubaye. Uno hari za Kiniki. Uyu rero hariya hano za aka gace kano gace ka Kirorerwa za Nturo hariya buriya arahari. Ari mu batwitse ahantu henshi. Uyu nguyu ari mu bahari. Niyo wibuka General Audio ye yagiye hanze avugana na Tshisekedi. Amubaza ngo General Omega ari uyu nguyu mugabo Hassan. Yego. Ndamuzi uyu nguyu rwose. Noneho hari General Shikasikira Mwendapeke. Hari General Kipongo Bora. Hari General Avura. Hari General Honza Andre. Hari General Mujinga Liberté Provisoire. Ari muri Liberté Provisoire. Ukuvuga yararekuwe by'agateganyo. Yego. Ntabwo Liberté Provisoire ari izina rye. Hari General Bakole Nick. Hari General Banywesize Pierre. Ngira ngo uyu wafunzwe ejo bundi nta n'ibyumweru 2 arama. Uramwibuka. Yego. Hari General hari General Banza Kaburo Joseph. Hari General Sikatenda abo ni 11.
hari generale Yave Firemo burya yarafunzwe nawe. Yarafunzwe. Hari generale Mutupeke. Hari generale Aochi. Hari generale Mulongo. Yego. Hari generale Ramazani. Hari generale Dani Yangba. Hari generale Mukuna Edi. Hari generale Rupempe Papi. Yego. Hari generale Arengi Bia. Niwe yanaguyemo. Bapfiriye. Yego. Hari generale Baseleba. Hari generale Kalume Fredi. Hari generale Kampeta. Hari generale Jangija. Hari generale Inyengeri. Hari generale Ekuka. Yego. Hari generale Mpezo. Hari generale Padiri Burenda. Uyu nawe akaba yararekuwe by'agateganyo. Hakaza generale wa 29 witwa Smith Gihanga. Yego. Uyu nawe yararekuwe by'agateganyo. Smith yararekuwe? Ariko yarekuwe ngo kubera ubucuti afitanye na n'uyu wahoze ari leta majoro cyo bagize mezomere mere militaire ninde uyu nguyu w'igisore ciwewe ngabo bose hamwe bagera muri 29 wavanamo batatu barekuwe by'agateganyo n'umwe wapfuye ubwo bakaba 25 bagifunze. Birumvikana nabo ariko noneho ugiye no mu gisivile noneho wasanga aho bitagira ingano. ubu noneho abandi bari bufungwe ni benshi cyane. Ubwo Kabila yaje abandi bari bufungwe ni benshi. Kabila buriya abafitanye isano runaka ntabwo ari isano y'amaraso gusa no kuba barakoranye no kuba byagenze bite abo bose ntabwo baza kugira amahoro. Birumvikana hari ibintu bitari bujye byoroha muri iyi minsi. Ni ukuri. Bwana Sentama rero yego ngira ngo reka tube turikiye ahangaha amakuru. Yego gutohoza andi y'imirwano hirya no hino. Yego. Hari imirwano iri kuvugwa mu bice bigiye bitandukanye. Yego. Nabonye banavuga ngo FARDC ngo muri Rucuru ariko nizawa zarendo nta FARDC yahagera ivuciye hese. Kereka bakoze ibitangaza zanaje zabo njya mbona bakora. Nabo babaye inkuba. Reka nkureke rero ndagushimiye ubwo turongera mu kanya mu makuru yandi y'umugoroba. Bakoze cyane mushakamba. Turabashimiye rero bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira ni iby'agaciro. Tubararikiye gukurikirana aya makuru yacu yo kuri tariki ya none kandi turabasaba abatarakanda subscribe gukanda subscribe. Ikandwa rimwe gusa ntabwo umuntu yongeye abasohotsemo. Igufasha ko amakuru akwizanira ugahita uyumva utiriwe ujya kuyashakisha. Mukande like rero kugira ngo bigaragare ko mwakunze amakuru yacu, munakande share kugira ngo muyasangize inshuti n'abavandimwe banyu, munatwandikire mubinyujije muri comments mudushyikirize ibitekerezo byanyu, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo kuko bidufasha kurushaho gukora neza. Igicamunsi cyiza mwari kumwe na Sentama naho